Zdravo, ja sam Katarina. Ja sam Miloš. Dobrodošli na kanal Tehnomanijak. Danas radimo recenziju novog Samsung Galaxy S10 telefona i to iz dva ugla. Iz ugla Android I Apple fana. Ukoliko niste pogledali naš prethodni video o odpakivanju S10 telefona, a zanima vas šta ima sve u kutiji, možete pogledati ovde. Krećemo! Krenimo redom. Kada je reč o dimenzijama telefona, S10 ima ekran od 6,1 inča sa izuzetno malim bazelima i skoro 90% odnosa ekrana i tela telefona. Osobe sa srednjim i velikim šakama će moći da ga koriste jednom rukom, dok mi sa manjim šakama ćemo ipak morati tu i tamo da telefon pridržimo i drugom rukom. Inače, Samsungov One UI donosi olakšice za baratanje jednom rukom, tako što su mnogi elementi krupniji i spušteni naniže. Nešto što je svakako nezgodno, bez obzira kolika vam je šaka, je visoko pozicionirani power taster. Da li je to baš moralo ovako, ostavit ćemo Samsungovim inženjerima da se pitaju. Srećom, Tap to Wake i Rise to Wake su tu i odlično rade. Inače, Samsung ne odustaje od Bixby-a, smarači. Srećom, sada je dugme moguće remapirati, tako da pokreće druge aplikacije. Ja sam ga stavila da pokreće Google Home, pošto ga jako često koristim za upravljanje uređajima u kući. Kućište je napravljeno u kombinaciji aluminijum metal, što se danas smatra standardom u premium klasi. Napomenula bih da je i poleđina ekrana zaštićena Gorilla glasom. Boja telefona je zaista lepa i efekat presijavanja vas ne može ostaviti ravnodušnim. Pravi premium feeling bez kompromisa. Telefon je zaista tanak, a zbog zakrivljenog stakla na ivicama čini se da je još i tanji nego što zaista jeste. Ipak mala zamerka je to što je ivica na spoju stakla i metala pomalo oštra, a zbog debljine i oblika imam stalno osjećaj da je telefon klizav, da će mi ispasti, tako da maskicu koristim od prvog dana. Od mene Samsung dobija veliki plus s obzirom da telefon ovaj put dolazi sa zalepljenom folijom koja je odlična i naravno savršeno zalepljena. Kome se ne dopada i želi nešto drugo, uvek je može odlepiti. Ja lično ne dopuštam ni tren da telefon bude bez folije, jer znate kako je sa ženskim torbama. Ključevi i telefon uvek završe u istoj pregradi. Što se tiče biometrijskih zaštita, tu su otključavanje otiskom prsta ili otključavanjem putem prepoznavanja lica. Čitač otiska je ultrazvučni i nalazi se ispod samog ekrana. Nije mu potrebno osvetljivanje da bi pročitao otisak. Nažalost, moje iskustvo sa istim nije najsjajnije. Procenat uspešnog otključavanja iz prve je možda 60-70%. Pre update je bilo još i gore, tako da ostaje da Samsung možda dodatno optimizuje ovaj proces. Naravno, treba imati u vidu da je ovo ipak prva generacija ovakvog čitača. Prepoznavanje lica je zaista brzo, ali i potpuno nesigurno. Naime, jako ga je lako prevariti putem slike, odnosno klipa puštenog sa drugog telefona. Mi smo na ovaj način uspeli 2 puta da ga prevarimo, no kada smo probali da to i snimimo, 10 se zainatila i demantovala nas u 10 pokušaja. Sve u svemu pomalo amaterski od strane Samsunga. Doduše, bili su iskreni prilikom setapa i upozorili. Ovo je verovatno posledica odsustva skenera zenica ili 3D mapiranja lica. Pored ultrazvučnog čitača otiska prsta, tehnologija kojom se Samsung ponosi i koju naročito ističe kod novog telefona jeste dinamički AMOLED ekran sa HDR10+ sertifikatom koji pruža izvanrednu kontrast boja.
Akcenat se naročito stavlja na dubinu crne i bele nijanse. DisplayMate je ocenio preciznost boja i kontrast perfektnim. Sada, da li je sve ovo navedeno baš tako? Mogu reći da jeste i to u potpunosti. Inače, Galaxy S10 nudi i rekordno visok nivo osvetljenja do čak 1215 nita, što je za 17% svetlije od onoga što nudi Galaxy S9. Kontrast je dovoljno dobar i po najjačem suncu. Jedina mana koju smo primetili tokom 2 nedelje koliko intenzivno koristimo telefon jeste da bela boja nije baš bela. Može se korigovati kalibracijom, ali to nije poenta sa uređajem od 1000 evra koji je morao doći fabrički kalibrisan. Treba imati u vidu da je ekran po defaultu setovan na Full HD+, a ne punu 4K rezoluciju. Ko ne zalazi u podešavanja, može mu biti nejasno zašto se sadržaj ne reprodukuje u 4K. Pomalo bez veze, ali štedi bateriju. Ovaj konkretni primjerak dolazi sa 128 GB smeštajnog kapaciteta i 8 GB RAM memorije. Ova raskošna količina RAM-a dozvoljava bezbrižan multitasking. Nažalost, evropska verzija dolazi sa Exynos procesorom, a ne Snapdragonom, ali šta je tu je. Pohvalno je da je 128 GB memorije prisutno na najjeftinijem modelu, a kome je malo, može se odlučiti za modele sa više memorije ili je proširiti SD karticom na račun drugog SIM slota. Da se razumemo, ovo je jedan od najbržih, ako ne i najbrži telefon današnjice, barem što se tiče Android telefona. Apsolutno sve operacije izvršava munjevito, nema seckanja ni zaglupljivanja. Naravno, bilo bi i apsurdno da je drugačije na telefonu ovakve reputacije i cenovne klase. One UI sa sobom donosi i dosta unapređenja u odnosu na TouchWiz, među kojima i mogućnost zamene tastera gestovima, tako da je ekran još manje zagušen. Navikavanje je zaista brzo, a na početku možete uključiti i hintove dok se ne priviknete. Meni je trebalo bukvalno par sati. Lepo je što je ostavljena potpuna fleksibilnost da svaki korisnik može podesiti varijantu koja njemu najviše odgovara. Što se tiče zvuka, tu zaista nije potreban komentar. 2 zvučnika sa gornje i donje strane telefona su sasvim dovoljna za interpretaciju kvalitetnog i jakog zvuka. Prisutna je i podrška za Dolby Atmos standard, međutim ni ona nije uključena po defaultu, a i generalno je ima smisla koristiti samo za sadržaj koji ga podržava. Isporučuje i sasvim solidne slušalice koje potpisuje AKG, za koje se dobiju i dodatne gumice kako bi odgovarale svakom uhu. Kada smo već kod zvuka, priložene AKG slušalice su sasvim korektne. Za nešto što se besplatno dobija uz uređaj, više nego dobre. Pravi audiofili će ipak morati da nabave nešto drugo, a svi ostali mogu sasvim lepo da koriste i ove. Novina jesu čak 3 horizontalno poređane kamere na poleđini telefona i jedna prednja kamera koja je ugrađena u sam gornji desni ugao ekrana. Što se tiče zadnjih kamera, to su širokougaona 12 megapiksela, ultra širokougaona 16 megapiksela i telefoto 12 megapiksela. Kamere su zaista sjajne i definitivno je potrebno malo više vremena korišćenja kako biste uvideli kada koju koristiti. Ali ono što je sigurno jeste da ćete već sa napravljenim prvim fotografijama uvidjeti njihov potencijal. Fotografije su oštre, živih boja, a telefon fokusira predmete gotovo instant. Prilikom pravljenja portreta ili selfija vidjet ćete da su boje lica mnogo prirodnije nego na primjer kod S9. Takođe, stabilizacija je unapređena i sada se telefon komotno može koristiti na primjer za vlogovanje iz ruke. Jedna od stvari na koje treba obratiti pažnju je da, na primjer, stabilizacija, bokeh efekt i slični nisu dostupni na svim kamerama i u svim podešavanjima rezolucije, tako da se određeni kompromis mora postići. Na primjer, ne možete istovremeno snimati 4K i imati aktivnu stabilizaciju.
U telefon je ugrađena baterija od 3400 mAh, reklo bi se standard za ovakav uređaj. Telefon će svakako izdržati jedan dan i nešto malo preko ukoliko ga umereno koristite. Generalno, ova generacija ne donosi nikakvu revoluciju što se tiče baterije. Moguće je puniti žičano ili bežično snagom od 15 W, ali treba imati u vidu da se uz telefon isporučuje klasičan punjač od 10 W, tako da je na vama da li ćete nabaviti jači žičani ili bežični punjač. Nešto što je svakako novina i može se pokazati kao jako zgodno jeste i mogućnost da vaš telefon puni bežično drugi uređaj i to snagom od solidnih 9 W. Na ovaj način možete spasiti, na primjer, prijatelja koji je ostao bez baterije i dopuniti njegov telefon ili slušalice. Naravno, treba imati u vidu da ukoliko želite da na ovakav način punite drugi uređaj, na vašem telefonu treba da bude preostale baterije minimum 30%. Na ugodnost korišćenja telefona sigurno da puno utiče i to što više nema LED notifikacije. Naravno, možete uključiti Always On Display i on će prikazivati notifikacije, ali svi znamo da se na ovaj način troši i ne baš zanemarljiva količina baterije. Postoje tračevi da će se kružić oko selfie kamere koristiti za ovu nameru, ali ja iskreno nešto sumnjam da će se ovo dogoditi. Oni koji me znaju, znaju da sam ja Apple fan i da uvek imam neku gomilu hejta na račun Androida i Android uređaja. Kad sam spremao materijal za moj ugao ove recenzije, bilo je dosta negativnih komentara. Međutim, sad ćete malo šta od toga vidjeti i u ovom videoklipu. Pitate se zašto je to tako? Pa jednostavno, većina samih komentara i negativnih zamerki se odnosi na sam Android operativni sistem, a ne na ovaj konkretan model. Tako da zaista ne bi bilo pravedno ukoliko bi moja kritika bila kao ovom modelu, a ne samo operativnom sistemu. To ćemo ostaviti za neki naredni klip. A sada da vidimo šta se to meni dopalo, odnosno ne, iz perspektive iOS korisnika. Na prvo mi se dopala ekstra širokouglona kamera, koja zaista zahvata monstruozan ugao. Za razliku od Apple-a koji i dalje isporučuje mizerni punjač od 5 W, Samsung u pakovanju daje punjač od 10 W. Činjenica je već par generacija ovo isti punjač, ali jako dobar. Također mi je super što telefon dolazi sa fabrički zalepljenom folijom i to je naravno bez greša. Staklena leđa su i ovdje magnet za otiske i musavljanje, međutim nešto što mi se dopalo na poleđenje je da je kamera bump plići i da pošto je dugačak telefon sasvim stabilno stoji na stolu. Nema klackanja kao kod iPhone. Pohvalno. Ja već neko vreme ne koristim žičane slušalice, međutim lepo je da Samsung ostaje pri svome i zadržava port od 3,5 mm za audiofil. Znam gomilu ljudi sa babaroga slušalicama koji se ne mogu odreći istih samo zbog nedostatka porta ili zbog potrebe za žongliranjem adaptera. Vizualno gledano najveću prednost S10 daje neuporedivo manji noč, koji je kod Apple-a ogroman. Da se razumemo, ni rješenje na S10 nije najsrećnije, ali je površina koju zauzima neuporedivo manja. E sad, naravno da ni ja nisam mogao da odolim stavljanju smiješnih wallpapera koji inkorporiraju selfie kameru, međutim ovo mi je samo još više odvlačilo pažnju. Nadam se da će naredna generacija uređaja nekako uspjeti da se otarasi svih ovih gluposti ili ih dodatno maskirati. Čitač otiska prsta ispod ekrana je super ideja, tako da se nadam da će se softverski ispeglati mali problemi koji se još uvijek javljaju. Meni lično ne odgovara otključavanje putem prepoznavanja lica, zato što jako često otključavam telefon dok je na stolu. Softverski i dalje smatram Android pa i Samsungov One UI inferiornim u odnosu na iOS. Ima dosta nelogičnosti i prenatrpanosti, a ergonomija korištenja je često užasna. Evo na primjer, probajte da dohvatite navigaciju na Facebooku. Nemoguće jednom rukom. Suma summarum, zaista odličan telefon. A šta je u vašem džepu? Da li je savršen? Naravno da ne. Niti ćemo u skoroj budućnosti imati na našem testu savršen uređaj, jer tako nešto jednostavno je nemoguće napraviti. Da li biste trebali upgradeovati svoj S9 ili sličan uređaj?
Verovatno ne, možete sačekati narednu generaciju. Međutim, ukoliko imate stariji ili inferiorni uređaj, naša preporuka je ovaj uređaj koji zaista vredi. Da li vredi 1000 evra, to je sada već individualna stvar. Zato smo mi ovde da vam predstavimo kako prednosti, tako i mane uređaja, a na vama je da proverite da li se uklapa u vaš budžet, kao i da li zadovoljava vaše potrebe. Ukoliko vam se dopao video, like, share, subscribe i pratite nas jer uskoro poklanjamo Samsung Galaxy Buds. Vidimo se uskoro, ćao!